1 Timothy 4 verse 12 says, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." O le launga ma le feau mo oe ma o le taearo nei ma tangata umalava ma whai na o iela Afioga le Atua i le nei la lolangi ia whai oe ma faataitaiga lelei ia whai oe ma faataitaiga lelei. Be a good example. You set a good example. Be an example, set examples. O nei ino whaafonga tala tus Paia au anei ino se tasi lo tau lea lea la maka le fesili ke fesili lo tua oi sei fa saulo na mafo fomo no to fesili lo tua oi o le ase mela ino is tangata ya oi fa ye walanga lo upanga le i kus Paia fa sa mo ka ko opela ye wa ka ko sa mo sei ka ko kal ngomo mo fa sa mo po la se me o le a ino is kanga ka ya oi fa le siris la se mela ino is kanga ka ya fa lo story le or fia fa story o is kanga ka lolangi a fa ku story o ia ka fa ya story o ile fa le ku le Paia mama amen wa o la se mela ino is kanga ka ya oi LELEI faalagolago mai kaya o amen. Be an example, not only an example but to be a good example. Saua ma tagata matua tauta mai titi ia AVEA e faataitaiga lelei e fea i lo wa inga e fea me fai o faakaiga lelei i ka kaulo fele se me ka fai o faakaiga lelei i o falfaiga luanga palau vale amen. Wa ka mamala mal me wa ka wala mai la ma ngai ke le fea wa mai mo ka ko amen. Ia fai o faataitaiga lelei amen. I fele se me ile ko ngo sa mo ngai ngo ka ko ngo foi ngi usila i lo ngor mala la kapi o mala kof fea la mala ke ai fa fonga le mai. Be a good example. Amen. The message this morning is be a good example. Our scripture that we just read says, "Don't let anyone despise you." Despise meaning someone that feels strong dislike against you or viewing others beneath themselves. So from old to young, we need to set a good example. Not just an example, a good example. And when we set these good examples, we set it in families, in communities, in churches, in your work, as well as your school. Mai paulo ya Timoteo le valaau fai mai le Atua mo e ma o le taeao lenei ia fai oe ma faavae o le si winga o le faavae o fai oe ma faataitaiga lelei amen. I le upu in speech ala le winga o le mea in speech words to build up others. Are you okay? Not to tear up people, words to build or kalangal ko Paia by speech. Lau upu le luak afonga mai la ka ko ekalesia malalangi ako kele ia le o ai mai ku Paia le me le upu a le wa fai mai ki mo keo ia fai o ma fa o le upu fai o ma faataitaiga le upu le vai lau fai ka ko ekalesia afonga mai maka ku ngai se ia ho ke me valaau mai le li ia e fai ke lo fo ma upu e lafo okay le vai Marcos Paia be a good example in speech. Be careful with your words. Ai sa mea lenga be careful. Alofa Marcos Paia fai am fakai ngai upu. Longa winga so se upu pa o mai lo fofonga. O le upu e mana ia o le upu e fia ai se kangaka. E atia ai se tangata. E tupu ai se tangata. E malosi ai se tangata. E oli ai se tangata. Mamanuia ai se tangata. Now the first thing that we need to be good examples in is our speech. The words that we say on a daily basis. Sometimes we don't think about it too much or we take it lightly. We just say whatever we want. But we need to be mindful of our words because our words have power. They have the power to build up somebody and have the power to tear down somebody. So please be careful with your words. We need to say words that are encouraging, words that are motivating, words that make someone happy and put joy into the other person. Before you speak, my friend, before you speak, listen please. Before you speak, you think before you ma fau mo manatu mo le upu le la alwa po se upu e okier kangaka po se upu e olai kangaka po se upu e kupo se masenga po se upu e kupo se filemu
O ngala le wa ese mai ka ko wa vai mai ka ko mai le lalolangi. Fa pe vai mai oi. Wa vai mai. O le si le su o mo ye lau sau. Ai. Fa le si wa ka sau mo ye. Ile a pe o le ka kala a limu le uso ko. O mo ye lau sau. O kau mo ye lau sau. Amen. Makua I fa fonga mai le mele la ngol kama le vesi ngai kanga. Ma pisa o kanga. O le mele ngai o le upu. Alala se kala kuspoi. E feso fa. Fonga le mai a le usikai. Fa fonga mai e strokola ya o le mele. O fa fika o le usikai o. Wa fia la unga e ka ua ngai mea e ke le usikai la. E feso fa lusuluiva. Fa fonga kala kuspoi. A le usikai ile la unga le fa ya. Ya, alula o fai kau ala kuspoi po la ala o fai kau. Afa pe fola ke le usikai ai lava. Ya ngai fa fong mai lo me la o e ui o le me ka o le consequences of your disobedience. Fa fong a lusuiva. Awane ia luatu se upuleanga yo o tau ngutu. Na o le upulelei e atia e ai mea e au ngā. E tupu ai le lelei e whaalongolongo iai. Wa whaalongola iai. O ka le maanga ia. So the sweetness there and the beauty of the word. Koe whaalongo kasia iai po o hame e sau ngoma iai lea kua ia oe. A fonga mai e leo se tangata le sau noa mai. O le akuha leo o sau ngoa mai mo oi. A fonga. Awane ia luatu se upuleanga yo o tau ngutu. Na o le upulelei e atia e ai. Awhira ngan me mua lea. O le number 1, o le whaatonunga. It is a command from the Lord for all of us. All of us. English. No rotten talk. No. Wa kango le no lea whaapupu mai le don't. A o le auala o le aua. Pēwha peke malamalama e whao se ngango le language. I le English and Samoan. Aua. No. Leo whamalko spoia aua. Aua ngai saua se upuleanga. Ea? Ko sau kasia. Awane ia luatu se upuleanga yo o tau ngutu. Na o le upulelei e atia e ai mea e au ngā. O le mea mua aua ngai sau se upuleanga. Lenga o fai anko le makanga lau. Ai le saua se upu mafau le leilo lo ulu. Hey, lo ulu. Whapoko lo ulu. Lo loko. La me fai lo loko. You deal with your own heart before you speak. Before you speak, deal with your own heart before you speak. O le whawhika au le lenga kupu vevesi. Ele deal o ma lo loko. Awa mamuru le upu. Wawan me whapoko mo mol mafau. Deal ma lo loko. La deal ma lo loko. La fe mai le poko. La kara le poko i om kau pe whawai polus fulkon. Hafonga ye. Chawa oi wakaunga i longa me wo. Mo fai so. Ea? Ia sili onga. Leo inga lo. Ilo. Popole kele oi me uma alefa ale kongui. Kango I popoi. Po feal me ilo loko. Ia fa peo I kau au ilo loko popo. Pe fora lo I le vai ele kango popo. O le fa fika uli. Elo ma fainga tiolo oi maloka ngaka. Ale o ma mulu le upu. Are you listening? Fonga le mai o le mele ale kinga inga oi. Oi la koe fo yaku kinga inga. Oi. Number 1 fa poko lo ma fo fa. La lo wingo fa poko. You think before you speak. Think. Why you think? Because e ke ma fo po oi a fia I lau speak. O a fianga o lau speak. Oi la ko e a fia lau speak. E fa le kongo ke le mele o I le ma se sei ai mea. Loku a inga e kalesia Samoa. Lo langi ako. E mua e oso. Ke le ma fo fa. Naga poko. E mafau le mu, mafau po le ala fianga ora kala le la fai. O ila go e afia. Ai peka kau fo nga fai ngi kala la fai. Vai o le assessment nga o ia ia tangata poto. Ka kala u vai se mai. Ku ia la langi wala e fa polu sala la wala ko ia wa le malama le mele ke le wa ia pa fa pe o le wa kau ia. Wa kau ia. Amen. Ka kala u vai mai wa malama mai le ku o fa fo winga. O fa lo inga. Wa ka nga poko ngi. Mafau le lei. Ma teol mo lo loko. Ai kele I alu waku se upu. Ai le I alu waku ala Alofa makal kuspoi. Awana I sau se upu leanga. Ai fai mai la unga ia fai oe ma faataitaiga lelei I le upu. Lua fai mai. Nga upu lelei. Fai lesi. Nga upu ma se sei ya upu. Fai fo ya ma se sei fai. O nga upu ma se sei. E lo fai mal kuspoi upu ma se sei. Upu lelei. Ea kia e Whaalongolongo. Mea long kolu whaafonga. Ai kele I lafo aku le upu. Ia e whaafonga mai. Ia e malama le mea lea. E ia ka ngaka la kouke. Whaalongo. Al whaafikau. Le fua walu aku le upu le mafau le ka ngaka le wala folo. A or ka ngaka fo le whaalongolongo e le o mafau le fo ia. Whaasala lau le upu. Ko whaafonga mal mele kupu. O e lafo
ma e faasalalau sau o Markus Paia le poko o ia la ko e faasalalau ma la ko ki alo ma ngai fa ku Markus Paia mo oi aua fai le se aua so ia se o se kango ko muri mile u fai se o se ko po ai o se le se so ia ma fa le ia le wa ku le upu o lo fa Markus Paia ia fai o ma fa hao fai ma la uma fai o ma faataitaiga lelei i le upu fa fonga mai amene he upu ala le foi aku po le har ko inga waku ma fa le upu le pe le ongo afiaises nanga fa sa ko spa ya fia los kanga afu oi he sala he ko sa nanga le soli o ku la fonga le ko le polo inga le ko le upu le ko le awa amen ale se ke fia ola fia e ke kinga inga ka karo ai ko soli ai o ya ko karo ai lai lo ai ke karo le lima va ve au ki ngalo fia mo ala ka karo ai u mai fole asu ko la fole upu mai mo ka minga karo pa ko soli ala ko karo mo kinga inga ka ya po le vale ka ka ai poko ngi ai poko awa vai le se au ke fia. Now, with our speech, there are a few actions we need to do before the words come out of our mouth. So for the actions that we've talked about this morning is firstly, thinking, considering. And then secondly, is we need to deal with our own hearts before anything comes out of our mouths. We need to assess, who's it going to affect? What are the consequences of my words? Think about it. Is it going to build up? Is it going to tear down? Is it going to encourage someone, or is it going to discourage them? Is it going to bring joy to their hearts, or is it going to invoke anger or hate? Like the word says in Ephesians chapter 4, verse 29, it says, do not use foul or abusive language. It is a command. So we need to follow the Lord's instructions. Mai moki ngola ka le fa ko poile le ele ko pose ma sei fa fonga mai alu lar ko se fu e o ko ngau ma fakia o ma fakia o ko se fu sau lar ko se fu awa foi to te fati ngai le nga pa ia o le Atua ko fa fo e la fo le upu a ele fe ka ki ngale nga pa i me la nga trap boy ar ka kai le wo soli le me le o le fe ka wi la upu la e trap boy ai sa mo le nga trap boy wo le se nga pa ia mo e ai ngofo la nga pa ia pe ki nga ya when he craves he lives le se nga pa ia me fa la nga ke la ko nga me i ka me ke la ku fa ai sa wo le uska lua ki ngale nga pa ia kolu ko fa mai le nga pa ia nga la ko la ia le para vale ku i fai kala ku i ku ma ku i o trouble oi fa fonga mai le angal me leuska amen so pela o fa mau fa longa ina ai o to ya te ia se ia o le aso e fa o la ina ai ia te ama o to upu fa fiu malava falo le foka sa le upu e o le fa fiu yo ka me o upu fa fiu e sa pela male lotoa male lokoa ele se lo fia ko fa se fili ke o vale la ke o vale amen ai alu fusu la fa fonga mai la alu fusu la marka ka ngai fiu la vale o la se lo me mo la se me ma ngai mo mai o le kafe ko koi mai nguku mai su o le ala se maka ku ya o le wa pa le angol mele ke o Markus Paia o ke fia ko e sa mo ko fia ko ya ko me para ai fia ko alu pa se me alu fesu qualification pe ke alu ke karo ye o lungole international level porque mo sa ia e aru fai masuyo sa bo mangi usila me ngai fai le lokol kanga ia ma fai se me nga mo le ku ma sa evelo wola mo le li ka e oki ai me nga ka poko ele o ko ka ko me nga wa uma ke mi ngal vale amen ya ko foi sa fas kanga kalma ko ya le wo poko ko e inga foi e wa as ka miki a ka se le vio la vale ma ko ka ko ia ka malo ka kalma ko e fa ka u fa ola inga me le o ke fa ko ya u ya kala lo uso amen fai le jiris o ke fia ko le se me mo le ka ko me mo amen o fa ko ngai ako wa ngai la pe ko ke mi se va fo yo fa yo ala fus le se va ko ai ma kwa fus a mo ko ka pe la o le fa ngal ko e ver ko vale amen ko fa vale sa wa sa ka ngi sa pe wo ko ala fa mai sa ka fa me lo pu nga pola a ma ka mai fa fiu wa a ma ka me yo fa fiu misa ia te ama o tou pu fa fiu malava male lotoa male ita male leotele male upuleanga a to male loto le au malava ia la yo mel ka sa we pe nga ko sa kasia o nga ka fa pasia me ia lang fa pe o pase ka ko lo ko ele pas ela on sai mai la si o ke ngia ko me angal ka mai fa tau ia te ama o tou pu fa fiu malava male lotoa male ita loko fa fonga mai loko
loko on mo le fia ko ai fia ko le alu avele upo le aku ko mo ia pe al kusape fai oe menga ka ole ko kiri kiangi upu fai mo moli le fe au ole upo le aku mai ku mo le kaka ko mo ilinga lu ko ngisi ngi la langi wa lu ko fan ka fa so ke le siles mo ka vale ora ko fia ko le siles fa le siles ko fia ora al maloro maso fa ngo fia ia nga paula ele fui se malongi maso mo se lu ko fa nga mel ka so fu maloro ngi kai ko fa fonga mai wa la mo ko le amene wa mau wa nga kele la e sa ora al fa mo le ko sa o ke ngi ai o ko o sa mai la na ya wil songe ko nga o ke ngi ya fa fonga se o ke ngi ko sa wa malaika Maleita. Ya malaika vais. So ike ka vavi. Ele malo ai lo wika. Fele se ele malo ai le meoleika. Amen. La kala kus paia le meoleika. O nga ea. Ai ka wale a. O fa fianga yang sale lo wika. Amen. Te fai fe au mako inga. Se ka ko mang malo ai le meoleika. Amen. O ko va fonga mai kia ko mang. Ai ya so kia ko. Se kia al me piu ka mang ai kia ko ngori lo ka ko fai fe ko inga. Amen. Ole lu inga ala walu i mai ka ko kia ko ngori fai fe ko. Amen. Vai les foi au mole si ko inglês ko so se mang malo yelo amen pa pe au yo pasika ko ka le si le mele ale ai ora ya ngai me fa penga mang malo fa lang mang malo deal with your own heart. Here's the key loko mawala me fa ka ingale ka ko ngi ka ko ngi fa au mo ko kia ko e lafo mo ile anga sau le anga follow au ke karia asia Marcos Paia umaya kia urkosa ku umaya kia amen awa ka kali aku kero kala kuspo yo ka kai kofinga ngai alta deacon bishop pastor ka ko va ko file mu va fonga mai e vesi mala langia ka ko wa ye file mu wa le me ko va fonga ole cost ngor ka ko valaau fa kai o ele wa ve kai ole cost ngai pay there's a cost to pay nga ave yesu nga mo ma yesu fa nga o opu fa fiu o menga lafo ye ele ngakia Yesu nga ong sai nga o Yesu ngai kama fa pe kero alwa fa ka le history le ai ma se singo kilele ole o keres ka nga una lo le ke pile woles ai nga ka ku vivile mo se ala fo mai follow ala le mamolu le ka ofi mai le ko o nga la ku se upua sau follow ala mai ngai mbole ya o mai le mo el fani ai ong sai sau wale ku lau menga le fai wa ko ve singa ko le mo le ale mo ya e ka folo ngo ko wika mo ko amen ele fa pe ko aro se ka ko se la au le upo le ku e hola e manguia e marosi mai fa lo mo ya mo skaia wa mo me o se manga se la foi afa me ka e se lo le anga yo ha le anga amu yo e pe le ako ko yo pa fa ngofi amen se ala fo mo le anga folo e fa ku ya au le yo manga yo ko ale le ku sa fkalia le ko mapo ai o mero lo kom foi ka umak foi sila nga fa merkar ku spo ya lo foi lo wa se ako foi ka ku spo ia mai ngai love your enemy ele ai ang me fa penga fa king a honger ka mi ele ai ang yo ngaro ko amen fa le se o ngosa oi we sai amen fi fa sa ko la fa ya o ko fa skala ka lo fa ma kwa fu le fa ya fa ka 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 si o mo ngoi la mo ko wa esa ro fai me nga fa ko fa ma ya ka wa lo ya o ka u yo ka o ke fa ka la ka ka lo ko pol ma sa asa fa lo ngol poko so varu lusukas ku se fa ka se fa lo ngol mo ya se wa ka se nga ma ku pe ka ko ma ku hari e ka ma ku al mele lusukas pusu ole ka pusu val lusukas falongolongo mai okay ka mai fuia ka wa falongolongo mar ka ma mauska falongo e ke sa vali ai ruma mai manguia fa fonga kala ku spoia pole al sa ngo mai ale ku ole oti maleola o lo ile pule le lau fai vaia o e mananao iai la tote ai ilona fu ke ai le fu ole mele oki maleola le ka male la filafi ko i ai fa leo mai o longu a lo fa mar kala ku spoia ngai ya somo e se fa yo mfa ka inga le up ole manga ngai ya pa ka ko mai lolo ile lo sa fa fai mai o ko ma mo e file mu ai o ku fa fo la fo le e a marka fa fo le wa ku ka vale po e fa finge ma la ku le amen ole la vea o ma la un ka o ngi me a fa mai o ya e feso la ka la ha ve se upu fa fiu ole loko ole hika
Ale menge o le ka le me ka ka ngi me olo. Ile ngar ka ko loko fu fe ka o ma loko. Amen. Ya se loko le fe. Ala kali. Pele se ala kali o le mele. Ala kali. Se fa ngi fu se kali le si poko fe olo. Pele si. Ala kali. Ah. Ale ngai fa lo ma fa ko la ka ma fa wa sa ka. Oh le me kali le ngai fa lo mo ye ngi. Ala kali. Fai o fa ka ngale le opu. Ala si kali. Fai fu sa ko kali. Sai fa sa kali po e fa lo vo yo. We need to be mindful of our words because those who are listening will be affected, not just the person you are speaking to. Those around will also be affected. And we also need to be mindful that the Holy Spirit is also present. He is omnipresent. So he is listening to the words we say. And when the words we say aren't encouraging, it can grieve the Holy Spirit. And when we grieve the Holy Spirit, he can leave. And in Ephesians 4 verse 31, it says, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with any form of malice. And Proverbs 18:21 says, the power of the tongue holds life and death. So we need to be very mindful. Ai alu o ya Efeso kalangoa mai kuspaia. Ile menge o leika. A ele usika ile mele fe kuspaia. Le memo mo fe mai awa ke anga sala. Ai ka awa ke anga sala. Ai sia e ke anga sala lola ai oki. Fa mai ke alu se ot. Ala fe mai ngi Jerry esel mangai. O ngi ka ya o sa ngi la nga lu malo. Sau wala MC was a bleeder. Fa mang ka ulang. As pat vi ai leli. Har kala Jerry le fe mengi. Si fera po mang coisas. Ngin fa mang ko. Kongi ole nga sala ole. Ora la va kau au kau ma fa. Ole. Ai sau le loko ma fa le me ye fa. Pai upu mang ye fa ya kun fa mang ko. Me fa nga linga le fa ngau kau lang ele ai ma sau fa longo si me le fa kau lang. Amen. O ha o ke fa longo le mai le amakanga le MC. Or ka ngale fa kau lang o ye min le worship leader. Po ala ko kala malako. Amen. Lai halu ala ke fa longo. Ila ko kala mala ko pengi upu manga ngai pengi kala manga ngai ya foi le ko ke first ko training elelo ela alwa ko le mele ngo fa longo amen marka wo le poko le a oi afa mal fa manku ngo ko kongi ole ole nga sala ole pa yo e uminga e ka nga nga sala le a oki fa mol e kalu se ole so nga ala ngai me nga fa mai wa ngai e fa mau ku ingara ilo sa kangi lo pa so ala ilo po ferme ke lo mo wa sa lo alu le mo ya Saulo, nga ya Efeso. Or kalangal ko spo ya e ka o ke hang sala ya o nga ngoko la e ka pe. E ala la nga beves, so lo ngoko fa fiera la ala ke amo. Fa le si fa ko lo le uskai le la. Ala I lo si la ju sulu mai ma mo wa. Fa le si wa fa fia nga sau si la fa ku ya oi ma ngalo yo lo wika. Ma ngalo ya so le ala la va ke amo. O saulo le saka ngi mo ku wa si mai lo ko le mele. Wa e ma fa wa kau sanga ko e ka si mele. O ka lo le ango le upole. Amen. A o tau ita, a wale anga salai. A wane ingoto le lao ita pea o tau. A o foi ne tui na atu e o tau se me na mautu ai li ti apolo. Le upolea. A wake ko ilo roko se me mau kuarki apo. Ole mea ngā fia ilo wola. Wale ai masaka ngaka ka koe ika ia. Wala ka ika ngai me fai ole wha mafia, wha mangifi o loka loko. Wha mangai a loka loko. Wala ko ika fo sesi. Aisea, i oka oki wha fo se. Kero wahalu wiki nge o mafau le mele. Le lopo ole ka kalinga o wha koe fo. E mafau i po ole li ero yose. O e mafau i le meo le oki wha fo se. E ke au ho o mai. Amen. Alai ke ika isis. Kalo fai ya oi. Sele kele o loa o ngā luenga le aku. Wale la elu se ori le ya me wha kau wao le ika. E wha fonga mai. A o hae angila ungo fu. Sai se la unga e wha maa ngaro i rika ngaka i karuengi. Sai wha longo i. Pai lesi so lo mai maula unga. Kole malolo uro koso. Wha mangi fia makalia Afioga le akua. Kai vaile lo wola fia. So le ole momo onga le fai au langa ole momo onga le ole akua. Ka ke fia wa ai aku ngia kali mangia fa fingere loko. Se au nga fia nga lulu male oli ko va fonga mai la le nga ngi fa nga loko pe afu ye ka le siles la le nga se pe ka ko fa ka ko se panke ka ko ngai me amen awala ka ko mo ka ko mala ole mele ka ke hola ai ma ka ko manguia. The scripture says in Ephesians 4:26 and 27, in your anger do not sin. Don't let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. So when we are angry, we need to look at the sun, because when the sun sets,
that's when we sin against the Lord. So when we are angry, we need to forgive, and forgive. Because when we forgive, we don't give the chance to Satan to win over our hearts. Amen. Kako koe kako kusia ku. Ke lola uma wale le umai ka ke kai o le so koi ai ka mo se ke mangia. Fia mai, fia ya. Yo. Wale wa ko upo le ko mo e ke ola. Kako koe fo kako kus fe pas fulua. Ara ka sale mele ka ko le upo le yo le se me so mo le se me. Awani ino se tasi lo taulelea. Ai fai o e mafaawa o ye o faatuatua ile upu male Amio. Au fila nga kamala po ala le. Ia fai o faakaitaiga le ngate le upu ao le Amio. Fai o lu mai ka ngaka. Kamala le o Amio, fai le si malo a mai oi, a mai oi. A mai se usu. Kalo fai. O le menge o le Amio. O le Amio. Amen. Yo. O maka, ia kako amaka minga me fai ngofia nga, kau ki o kai mea mamafa. O e lau Amio se le Amio le loko. Ke sau le loko vai lau Amio. Kala ngal kuspoia, ia ko kusala wa Amio ma le akua. Amen. O le ale Amio le lei. Au safia. Amen. O maka ke maka Alofa. Ele pepelo lau aka. Ele pretend. Ele se soi ke pretend. Soia le fia le meo fa foringa. Fa fonga mai ongo le melo ka ku ye wa ese. Dal me wa lenga ese. Wa mala mai fa o kanga le. Kaulanga ese ko inga soifua ka soifua mo lai. Fai o mfa ka inga le leita ngata ila wa Amio. Amen. Ka Alofa le silesi fai ya. Fe o rolo a ko kiki a mangia. Amen. O maka. Le se finge malo. Sero fa foringa la wa tata mo ya. Amen. Ba ya kisi mo. O menga ka le Amio le. E ke kisi a sa o loko. A le kisi a lai pingi mai kua I a fusi le lei fusi mo ia. Amen. A ko yengi ma senga mangi vai inga ko fa ko pe pelo ko fusi so. Amen. O fa fianga kisi ya ko kisi mai. O le kisi a yu kala kisi. Ale se so mo kwa yu ka o so. Amen. Kanga mai fa o ngai fa mangai. Fusi le lei la sa o le lei le lo wa e fia wa ya Alofa se uso. Amen. O maka na ngai o maka. Na ngai valinga o maka. Na ngai le fa u ngutu. Lau Amio o manga ia forke ke unga maka fa u ngutu. Silu ko mo miengi me fa penga. Ai mari fa u Lai mari fa u. Na ngai ka ro kalanga fa ya. Ai le kai no manga ia ke. Kalanga fa ya ke. La me fa u ma. Fa lo fa la Amio la. La wai ka san me lenga fa u. Ma chapolo ro. En me ngai ku, en me ngai fa le ko. Ke ver ka le ko se sa fia. E amo fia me, e fai fia. Ai se ole opportunity, ole avangoa wa e fai se mele. La wa nanga mana tautua ile. Lai mata me ale tua ya. When you get an opportunity to serve the Lord, give your best, give your all. Amen. We should be good examples, firstly in our speech, and now secondly in our conduct. When we say conduct, we mean our behavior and actions. So when we come to serve the Lord, don't just serve just to pretend, just to have people look at what you're doing. But instead, we need to behave in a way that pleases the Lord. We need to greet each other genuinely with love so that we can continue to live in peace and harmony. Nale Amio, walk the talk. Vai ka ko ngi ka ka vai. Ko ki ka ko la nga umai longa se seri la. Ale foi la ko lu ia ka ko kales. La unga mafai, manga nga ya la unga. Al mele fale kongol fa ki ngongol la. Me fanga ko ke feka mai pale ba le ko sa vango ko ke la unga. Amen. La ngai pula le ko la la unga malanga nga luenga. Amen. Sometimes ka ke va fa pe. Ko manga ya fa la ska ka. Ko pa wanga me fa e umanga la unga. Se ale Amio e se le la. Ha wa fanga mai walk the talk. Are you listening? Fakaro fale se le ngau mai I. Ai ese le Amio e fai. O menga e ka ofi mal ko spoi mai o ngai ko kele o ko fai ma. Hau. E ka ofi mai le ku ngala mele. Me ka ngala unga kui. Makwale anga o meng fai lo. O si le lopo fen me o ye. So I have to be very careful with this. Kanga ka ku o ku lunga I. Amen. A fonga mal la unga ma ngai kai minga ka kupula. Fia va ai kanga ka ya oi. Mo fia va ai kanga kai lau. Ka kele ku ia ka ke o fai me ka ko ai ngam fa ma ongi me ka ko ai. Amen. Kili sau ki fia le ia ku ya ko. Fa ma ngai aku ngila unga le o le ke o ko. Ka penga le kale sia mo luma. Ka penga le kale sia mo lo le fa. Elengi me foi ka ko elengi organization me ka ko mesu ka ko kupe me ka ko me ai ma fa ele sir kara ole sim fa le anga le sir no ka pa ia lo fa mai nga lo ma fa kingo le upo le ko le fa mai ya fa o faataitaiga lelei ile upo ile Amio o wa fonga ma ahora ka mi wo ko kuya ko le me ka ria mal fia mal lo fa maularo. Amen. My duty as the father of the house is to guide and instruct
so that when I pass on, the church continues to sail. I need to teach you, to beautify you, and to make us holy so that we can continue to live a holy and purified life. Ka mga kupule kalesia, ile kufalenga ia makukua kanga kafalenga. Amen. Wakakau ngo o ile si level ole ola falenga. Ora level sa wale ko hila. Pele si olo wila ngo fie. Fa fo ngi ya si la ngo mo pe ngo fie. Amen. Pele si o ke pe ngo fie ke hila ngo fie. Ika ngo fie. O nga ka mo ile level falenga ngali o ekele makua. Ele kai nga he ole fu ka makua. Ka makua so ile ko hila se me. Amen. Ka le ngi amengi ele la ka wa nga. Feika ya mapungo ngo mba fa pengi. Feika mai pe. Wakwala Afioga le kwele alo moko. Filipi mo lusu fi. O kwa nga kamingi ile mewa mai le li ka u. Kele ko fa ka fa Afioga le ko mo ka ko kalisi. Because of my true love. I truly love you. Ka mo lusu fi. Sauina ia tusala o tau Amio ma le tala lelei a Keriso. Au fin ha wako vafo. Ele ngaka le upu ala Amio fa mai ko kusala wa Amio markala le. Amen. Ya au ka polo le meo la au ka polo ya ka ko Worship Center worldwide o kwa sal fola ia mal masa sawola unga wori ake lole leia pa o mal kapo ke mawanga umainga fa fomai ale foi la mo sa o mal kapolo ma ku ia se kale si ala Worship Center worldwide. Amen. Here's the challenge ya kukusala wa Amio male kala lelei ko sa Tau ina ia tusala o tau Amio ma le tala lelei a Keriso pe a fai o tau pe a fai o te aluatu ma feiloa I ma o tau pe o te nofo ese ia o iloa pe sina tala ya te otou o tu mau I le loto ngatasi ma le manatu e tasi o lo ofi nau faatasi mo le faatuatua o le tala lei upu male Amio kusa le Amio e foi le silis ya wala veka wala ngalu le ska foi le silis wala ngalu le ska. Amen. Ka Alofa mangai ngaka ngi fa maongi maolo ususka. Amen. O me kalesia ele ko kusala wa Amio markala le. Pale si le si fa kusangi lo. E la ko fo ko fo lava yaso en fo fale. La kele nga hawa nga sala le uleuska. O leuska yo le nga sala. E mamla mo leuska yo le nga sala. Amen. Pale au nga le loko. Le au nga le Afioga le. Felei yo kalinga. Se ipupula mo lo kalinga. O pupula e lo kalinga. Nga yo lo sei ele pupula lo kalinga. Amen. Sa pupula male mangel pupula male sei. Ma pupula kalinga mfalo. Amen. Okay. Hallelujah. Amen. Now, I want our church to grow and be resilient. So when we're resilient, no matter what happens, no matter the circumstances, we continue to persevere and push through. Philippians 1 verse 27 says to align our conduct with the gospel of God. Align meaning become one. So when we're going astray, when we're going sideways, come back to the word of God so that we are aligned with the word of God. So whatever happens, have a heart of thanksgiving. Continue to thank each other and be grateful for each other. E wonga mai mawalo ko ki ngai le. Ko mai mawalo ko ka ka ngai kaminga e fa longo mai usi kai roi me ia mai kam fai roi fa ki. Amen. Ko foi ku ka ko kus. O ko nga so sangi o ke la unga ko ru kula. Ko foi ku ka ko kus mo ke fast food. Amen. Ngau wakulo ka loko le kalesia ia la ko fa kingo le upole. Ia usi ka ia le upole. Ia ngau wa ia Afioga le. Ia Amio ai. Ia kauka kala ai. Ma Amio ai. Pasa awane ino se tasi lo tau lelea ai a fai o e mafaawa o ye o faatuatua I le upu ma le Amio ma le Alofa au finga vai upu ya le wo mangalwa ke lo le la lenei upu le koleanga upu pale siles le koleanga upu. Amen. Ke lo ko le ka kalo kufio ya ko ke fiur ka ya ni na ko maka ka ya ni ko ke pastor ka ya ni ngo fo ka ko fal. Amen. Yo lua ole Amio ko lu ole Alofa mai paule ko ni ko sa war ka se ka ko ko la ya ma sa nga e o sume palo kang. Amen. Me ngai fa ka ngai o ainga ale ala nga mai ngai o ka fiu fa ka kali mai me ai pe o sume palo kang fo ngal la unga le fi fa lo ngoitis. Amen. Alofa le saunga ele se Alofa nga le upu ma le ngutu ola el mo mua yone va mo petere fa ko mo petere fa bo va Ia mua I mea uma ona maua e o tou o le Alofa. Nau o le tasi. Awa o le Alofa e ufi ai anga sala I tele. ko falo e mua I me uma le mele ke fa yaku ka fa fienka ko kala ngol ni mo le Alofa ai au nginga ika ko ala ya se Alofa. Amen. O sai mai fa longo mai per ka ya ngi fa mol. Hallelujah.
Ngaka ko kusi ngai le ngau le upu malango. O moli ane tot su vat wa. Se o ye pole nga. Tau. Lau whānau e. Aua nei tātou alolofa tau o le upu ma le ngutu. A o le Amio ma le whaamaoni. Ko vai ka o le me o le Amio, o le Amio. Dal melo fai markus Paia, fai o mfakaika inga le upu le Amio, ma le Alofa. Se mango se kalesia e kupu le me le Alofa mo yo le kasi. Amen. Wa mo ye le Alofa o le kasi. Fa mo ngai o ngei onwards. No more yesterday. Fa ngalo nga ngafi ngei a makakulo ngei nga luma ka ko kalesia fa fo mai. Fa mo ilo Alofa ile istangata. Amen. Ele ngal ka kala ile Alofa fa mo ele nga upu mangu le me le Alofa nguku le Alofa upu ele se fa kingo. Amen. Amio ile me le Alofa. Fa kingo fa mo le mole. Le fa ya kuso ai. Amen. Alofa le silesi fo ya kulesi. Maka Alofa akule siles, bakule kupe le siles, bakule mea ai le siles. Ol mea ngaka ole Alofa. Alofa mo ili ngai fatino. Ele na tautala, ele na upu mangutu. Amen. Eke Alofa. Lo uso lo kofingi o lo ai. Maisika ngaka lok. Now we have already spoken about speech, conduct, and now thirdly, love. We need to love each other. In 1 Peter chapter 4 verse 8 it says, above all, love one another. And now we are on 1 John 3 verse 18. It says, little children, we must not love in word or speech, but in deed and in truth. So not just the words that come out of our mouth, but also with our actions. Maka mai le upu, vai le silesi, o le upu, lan mele ngalua, Amio, ya ko anga fo ma mea ko launga. Kolu, ko sau, fai o faataitaiga lelei ile, lua, kolu, sau fa ko foi mo ko kus. Kikia manga ia. Aua nei ino se tasi lo tau le lea. A ia fai oe ma whaawa o ye ua whātautua i le upu, ma le Amio, ma le Alofa, ma le loto. Loko. Amen. Fai whakaika inga mero loko lelei, loko maualalo. O le loko ngainga, nan whaperkangia. Whakuakua, e sa le loko o se whakuakua. Nan whaliunga. It's faith, no loto a. Whakau whaperkangia. No one should despise your youth. Instead, you should be an example to the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Faith, whamamoli. Fai whakaika inga mero whakuakua. O vai a kumakumafkanga kamai. Oh, gosh, mawala lo ale level fako kama makanga ke le sole ai mawurunga fa pele level fako ko kinga ka ko le la loi amen ka ko wa makale mele fa yo mfaka ka ingal mele fako ku pa fenga lo se ki kaukala mai fako ku pele se me a fa longo ka ko o le leader o kai ko inga kia kongo fa fa longo lango e ki kaukala mai fako ku o le winga ngal kala kuspoia fa yo mfaka ka ingal mele fako ku amen he se me pele se me ke lelo fa ko ke lo ma fa yelo wa ku e ma fa e se na mane ko lo ere tu o nga lo le ku fa nga lu e mea ke lo kala la fa ye paulo ya romba e nga lu e mea uma mo mea nga e fa yele ku pa fa ku we walk by faith not by sight e lo va ai le situation le lo wa nga va situation e o sila le ku ke le ke va ai le ku ke le amen va fa ku le wo fa ka ku o ma fa kaule se fale la fa kaule se fale amen fa ko ko la le me wele worship center la wo moe le ko inganga sa wo le fa ringa ke le fa ko le sa fa me ko hanga le sa ye fa kasim filia mu fa ngol mela mangele amen la ka fa maungia la kala ang sa kala sa la ko ngalu sa makusabo ngalu uma sa mo e mga ngisi uso sa ma ko ngalu sa mo la lo video amen me wele worship center ke me ngai lo fa maungia le ko su ese me fa lo ku sa fa ma kele mai kala kaka ya kako woi va lok fale ira le o mo si ya ku isi wa ngila la fo ko sweet kala sel ma ngi le fale loku Amio anga kanga asa fa mai fe fa ko fale silesi fa ko o lima kala ko ka woi bisa ya ko mafkanga kinga mafkanga kama mafkanga ai amen fe mai ko la ngala ka lo ngenga falong se wo mo mien kai la fa ka we fa ya malolo mo ka lesia e fa lo ko ngala ngal ka fa ko amen se o ke vai le se mersi la sida ile ko kele alu ko fa ka ke nga ses fur ko Paia vai a elu kam kau o ka lu nga vale o ka lu kam kau kala ka fa ko ma ayer kam kiki la lango ayer ko la fule mu o it is not the nation, not the community, not the church, not the LELEI, it is you. O e fai va venga ile ku. Po feal me ke yai ele makukule lele. Sua per vai. Ma fu mai? Oi. Amen.
Foi le proof. Lai Alofa kau kinga se sukot. Ai saulol ka mikiki pikile. Laule ele la fule mulangkas. Sa ko inga le menga wala leanga. Amen. Ai la ka woki ai. Ko se fe mai le ku. O ke long ko lua. Ile ngua ka so toma ko mor. Ai mangui al menga wer ka fa ko ku. Amen. Fe al me ke fa fonga mai. Saule ko fa mangui ya ko pa fa ko. Amen. Fa ko ka maki don't look for comfort. You work for it. Earn the mehr. Amen. Everything is earned by faith. But be an example in faith, in love. In what? Word, speech, and what? Conduct. Amen. Fayon fakay ka ingalilay. Hamakang suilo ka ukala. Okay, ako mafkanga ki akong oyele ko so ki akong makwa sikki asuli. Lokko kamayo way makenge way yor. Uyan ko mumpa ala ka vale. Ka fa ay ako le. Ngoy maya kamok kong faku ko ingong foi fi ausul melemo mia kako akak pala ay lo akak mafo elem fayasem kako so ke faku elor kumu vale elor ko ke o ko ke le ke ko kaka ngai aver ngal wenga ile si levo pako faku ku pako ro ko ke amen se ore aku ma fai les our God is able. We can do kalangal ko spoya if you most fa mau ngal fa ko Matthew 19:26 me fan kar ka fa ngofi le ku afa me ma fo mai o ele ke sa fa mai ai palai ai mas me kem fai kelem fai sem a para ai foi ka ngi lo kon me ha ko pa ke stay ai alo sa ule ko ngi sa vai o fia me ngol me ka ko ka me ngol ele me ele o ko me kinga me ngol we work for it by faith fai les by faith okay oi okay o ke para ai o sa il ngal wenga le sa wala ku William o sa ule ku avaku ave to ku ngal wenga ile si levo amen fa ku ya partner ila solu wa Alofa toi ela sa ule ku ave ngal wenga le si levo amen e ko va ya ku kai henderson waru ya ku so ya la fo ala ku le ku ave ngal wenga le si levo amen fe me ma fo me kan kai sa fai ba aku ka wemisa le mis ka pa o mo fe vai le ma se me mo sai fa yo mfa kai inga le upu le Amio le Alofa il fa ku lavanga ka le lavanga ya ka ilonga wa su ka wa mi la suingi kurai lo mai kang ha su wa fia fongi valaau e lo suia oi amen se le o se valaau aku ha nga mai fa ko eselo nga wa fia wa fia upu e ke le o mafai nga ka lia mai sabali ai ma fa kingo lo upo le aku fa ko ese ai ngal menga ku fa ya la oi confessio le aku confess afkai foi le e kai ao ye o falongo mai o ngai upu fa ia o ele me Asila mai wa usai ko fo ya oile ke fa longo mai po fe suia lo wola nga fa longo ia makalia Afioga le ko male upo le ko ke ola fe fo menga fa longo mai fa ko esa ya o nga e kalia nga le ko la fa ko esa manu ia foi le tua ya to lo fa longo mai fa sol fuafua Yesu amen fa ko esa al valaau nga ngai